Dobry wieczór, počitovani patrače, witajcie u jeszcze jednym wydaniu emisiji Dobry wieczór, Vojvodino. U Vojvodini ljem 33% građana še možu pohvaljiti za kanalizacijnu sistemu, a vodovod nje maju 100.000 osobi u našej pokrajini. I hoć čista voda i kanalizacija, což kad se podrazumijuje sučasni sposob života, da jedni žitelje Vojvodini išće še žiju bez tih osnovnih uslovijoh. Hoć Vojvodina, da kedi bola rozviti region. Nješka u 21. viku, ljem trecina građana pokrajini hasnuju kanalizaciju, a po podatkoh pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, u našoj pokrajini vodovodnje maju 100.000 građana. Da jedni žitelje u Vojvodini, ak su to žitelje Bikić dolu, nje maju ani vodovod, ani kanalizaciju. To hanjba 21. vijek. Mi nemame vodovod u Valalje. Mi pijeme za studnju vodu, mi ne znamo co pijeme. Njih to, a njih še nje prihodzi da kontroliše tu vodu, da vidi co mi pijeme. Teraz to ti diži, kad boli i to studnje boli skoro do vrha boli polni za vodu. Njih to njih kontroliše, mi pijeme, koristimo tu vodu, mi še trujeme. To hanjba. To ne znam co da pove, mi skorej je to nesretno ratu, smješinski za to valala, a robili davali to samo doprinos, mi od to nič nemame. Njih to nič na nas ne obraća pažnju, a njih da nam da se zrobi u valala, a nič. Mi kad se njeme za studnje vodu, która mutna kad pada dešć, druge nemame vode. Mi nam obećali skorej 10-15 roki, že budeme mać vodu, a eto, máme plyn a vodu nemáme. A to tu vodu zo studnji za co hasnujete? Pa kad malo vypumpame, keď še vyčistím, hasnujeme ju za všetko druhé. I pijeme ju i všetko, ali mi naučili. Jak da poveme? Povedzte mi, znace jaki kvalitet vodi tej, co pijece? Nie, došeli raz da će prepatri malo voda ma kamencu i to je jemu hotoreli, že je tvarda voda. I ideš po šerpenju hačko i ja znam, že še nalapa kamencu dolu. Ovoj naša studnji, to studnji blisko septičkih, blisko hnoju šitskoho i voda nam baš nije zdrava. A vodovod bi nam dobre prišao. Već kad nje stanje struji, njemaš vodi. A co najgorše, mi džermi i šitsko mi to poznimali. Već i to nje, baš mi dumali, že pridze vodovod. A ona obecuje uđica 21. vek, a to žalosno, že mi nemame vodu. Mi teraz mlači malo vodu i pijeme, mi već se pijeme piva i tak, znace vina, a već kad vodu slabo i hasnujeme. Šanje se hasnujeme, ali nje baš voda zdrava. Ljudci z Bikiču, jak nam hvareli porihtani za placic pri kapčovanje na vodovodnu mrežu, ljem treba da očekat, že bi voda scihla pot odvalal. Že tota možljivost isnuje, potvrdzel nam i predsjedatelj mesnej zajednici Bikić Dol, Dejan Bobalj. Був зроблений проєкт ще 2010 року, в який аж добили золоту медалю на sajmu u Novom Sadu, ali ще ніч не робили. Mamy teraz obecunki, żeby od aprilu ще почало за звертанням studni tu sušednim Pernjavore, który by był jedno za Bikić i za Prvinu glavu. A kad bude dobra ta studnja, već bi še dalje rušelo za výrobom toho vodovodu, a všetko zavišilo sredstvo, bo musíme konkurovať na rýžni toti projekty, bo my, jak mesna zajednica, to ne môžeme zrobiť, to môžu len opština konkurovať do pokrajiny, alebo republiky, alebo da nejaké rýžni toti konkursi. Zainteresovani štitski bo znaju jak je problem s vodu, okreme vljece, kad u studnjoh nije vodi, kad visinju studnji, već ka to veliki problem za Valav, hodziše na tu jednu studnju, co tu máme, jak Valavsku, co da kad je bula, tam še bere voda, a to bar zdaleko, takže ljudi zacikaveni i ščiro bi še priključili na to vodovod i u scenem telju, ani nje bitna keljo značim voda.
Bikić dol jedno zo štiroh naseljenjoh u Šidskej opštini, kotre njema vodovod. Ali jak doznavame pod prijemstve vodovod u Šidze, idejni i generalni plan za vybudo vodovodnej mreži u Bikiću i Privinej glavi už zrobeni, taše teraz čekaju penježi za realizaciju toho projekta. Kompletna projektna dokumentacija dobijena su donatorska sredstva. Znači, opština Šid i građani nisu imali nikakva opterećenja u financijskom smislu. Prošle godine Kompletna dokumentacija porobena z dostatih donatorskih sredstv, znači opština Šid i Hraždanje nje buli finansijno obterhovani. Prešlog roku u juniju bul konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, ljesarstvo i vodoprivredu. Mi konkurovali za vartanje studnje u Privinej glavi i u Sotu i opština Šid prešla na tim konkursu. 85% investiciji bude finansovac Pokrajinski sekretarijat, vrednost robotoh 5.603.500 dinari bez PDV-a, odnosno 6.724.200 dinari s PDV-om. Teraz čeče termin za žalbi, ta od 6 dni budu potpisani kontrakti i precenjujeme, že bi roboti na vartanju studnje u Privinej glavi mali počat na počatku aprila. Bar zvažne, že bi sme perševi vartali studnju, že bi sme vidjeli či žridloma doz vodi i jaki je i sostav. Dovoljnu količinu vode i da vidimo kakav je hemizam te vode. Kečitsko budze izjak planovane studnja bi mala bud zakončena u juniju toho roku. Investicija budovanja kanalizacije u Privinej glavi i Bikić dolu u dlužini 7 km mogla bi bud zakončena po konjec iducoho roku, kad bi toto bilo prioritet opštinske vlasti i kad bi še dostali potrebni penježi. Co po predrahunku vinoši kološterace s 2 milioni dinari. Miroslav Besermenji, inovator u oblasti prečistovanja vodi, variže voda u Srime dobroho kvalitetu, ali še problem zjavljuje prenje otrimovani vodovodni sistemi i prenje fahove upravljanje z vodovima resursami. Generalno, Srem ima dobre resurse vode. Problem kvaliteta vode i trenutne situacije sa problematičnim stanjima na česmi praktično. Generalno Srim ima dobri resursi vodi. Hlavni problemi, co še dotika kvalitetu vodi, to zastarena oprema, zastarena infrastruktura, devastovani civi, mame veljki utrati vodi i inputi nekvalitetnih vodoh, mame problemi s visokim urovnjom podzemnih vodoh i rozumiše mame problem s njefahovima i nekompetentnima ljudmi, kotri treba že bi vodzeli jednu ozbiljnu pripovetku, a robja tak, ad hoc, da to dava rezultati jaki mame. Za razliku od Srimcov, žitelje Bačke i Banatu piju vodu podloho kvalitetu, co ukazuju podatki Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životnog stretku PMF-a u Novim Sadze. Vecijak 40% žitelje Bački i Banatu piju vodu kotrama vecijak 10 mikrogrami arsenu u litri. Robeni rižni studiji i projekti na temu jak riši tot problem, ali je poteraz nije zaprovadzene ani jedno sistemske rješenje. Fahovci spozorjuju, že voda u pokrajini škodljiva za zdravlje. Preko 800.000 ljudi piju vodu koja sigurno nije po pravilniku. I ajde kažemo još jednu 400.000 ljudi koji piju vodu, možemo da kažemo približno. Već se jak 800.000 ljudi piju vodu, kotra sigurno nje po pravilniku, išće 400.000 ljudi piju vodu, mož povest približno po pravilniku. Malo je stih, kotri maju vlasni fabriki vodi, piju dobru i higijensku vodu, a to co najhorše, 400.000 ljudi piju vodu, kotra ma u sebi vece jak 50 mikrogrami arsenu u litri, co bars problematične. Popri arsenu mamy tu i bor, mamy preveljku koncentraciju natriumu, kotri zvekšuje krevov pricisok, arsen zname že vyvoluje rižni kancer i skori i nadpokurtkove šlježinki. Ljudze njemaju alternativu hasnujuljem totu vodu i to teraz veliki problem. Jak napraviti rješenje, že bi ljudze i u malim i u velikim mesece pili zdravu vodu, že bi sme nje praveli diskriminaciju. Ajde rješenje da i onaj u malom mjestu pije zdravu vodu, a i onaj u velikom mjestu, da ne pravimo neku diskriminaciju, ajde kažemo tako. Problem z arsenom u vodi za pice maju i žitelje Ruskoho Kerestura, a fahovci tvrdze, že pre konzumaciju tej vodi hraždanje ohorjuju od najčešćih horotoh. Kad vi imate arsenu 10 zraz veći od normalnej vrednosti kotra u Evropi priznata, to strahota jedna. Mi pravili jedan naučnu robotu za doktorku Sokolovu i pokojnim doktorom Baranom. Da smo došli do bars njezgodnih rezultatov, njezgodni ponažvalal. Zato, že mace ulaznu dijagnozu i završnu dijagnozu.
za ulaznu, uhodnu dijagnozu boli vas te noge, te srce, te artritise, svega i svačega. A kad se dijagnoza završava, to ti co idu, co umiraju, každi dobije karcinom. Ljebo karcinom na srcu, ljebo na mozgu, ljebo leukemiji, ljebo na jetri, na sledini svugde dam pomim, karcinom še za... Ja teraz za njih ne znam reći da jaki išće postoje završne dijagnozi, bar tu co u keresture. Arsen se nie vyrúcuje z organizma, on se kumulira. To znači, jak se uhodí, jak se lapi za to ti masni čeliji, za to, on ostava. Žitelje Kerestura, od kad i doznali že maju arsen u vodi iz vodovodu, hasnuju vodu s prečistovača pod prijemstve Ruskom. Prečistovač alternativne rješenje i nje dostatočnije za cali valal, te še hljeda dlugoročne rješenje. Mješačno še potroši ljudi veđu taki 15 kubiki vodi s ovog prečistača, takže bi to trebalo riješiti za taki vekši prečistač, jak to fabrika vodi, za ktoru je idejni projekat i robiš na glavnim projektu, zazbiruješ dokumentacija, rješuješ o primjenki tehnologiji, która bude u tej fabriki, prečistovac vodu, tehnologija muši biti adekvatna za naš podneblje, które muši odhodnici arsen. Buduca fabrika vodi nahodzela biše u Lješiku pri Begelju, blisko pri objektu vodovodu, a jej budovanje Keresturci bi nje mogli sami vyfinansovat za samodoprinosu, ali bi mušeli konkurovac na rižni projekti u pokrajinske vladi, ta i širše. Fabrika za naše potrebi bi koštala, može biti neki 1,5 miliona evra, to ta robota i vybudovu tej fabriki. Dalje, to su bitne bar spomnući, kilo košta produkcija jednog kubika vodi. Že bi zos otklanjanju arsenu i drugih. Ta fabrika bi za produkciju jednog kubika vodi potrebne, znači keće robi taki menši kapacitet u zimskim periode, nam bi trebalo taki izvedeš mreže, že bi sme vyprodukovali 1 kubik vodi. U ljetnim periodi, kad će veći troši, znači veća potrošnja, tu će utrmovanje meni troški, nešto bi da koštalo neki 55 do 60 dinari produkcija jednog kubika. To znači njen produkcija. Takže samim tim, že fabrika vodi, že posljednji glavni projekat i tender posle to, že porobi ta fabrika, treba rozpatriti ekonomsku predanost, odnosno rusiti na papir šitski detalji, a ja bih ljubio da i to građanja znaju, že kjela bi to u stvari koštalo. Okrem z arsenom u vodi, Keresturci maju i problem pre nedostatok kanalizaciji, ta še previsoki podzemni vodi septični doljeni viljevaju i zagrožuju zdravje. Idejni plan kanalizaciji už zrobeni, ali za to tu investiciju treba vecej penježijak za fabriku vodi, po nje obhodne napravic i prečistovač odpadnih vodoh, co nje ljehka i nje jednostavna robota. Njem virobog glavnih projektov za kanalizaciju i prečistovač košta medzi 8 i 9 milioni dinari. Знаете, и сами же то низкий терен, že hekto od Boga, aj da povem, že nove naselje idzie toto, maltenie pliva pod vodu, ludzie każdy drugi dzień wycachują z pumpami to ti fekalii, a dobre znamy, że na tym już podneblju, znači na 80 meteri glibini, už se nachodzi fekalni, znači to ti, da ne povem fekalii, hej, fekalii se nahodza, a pumpi, ktorí za vodu, kopani od 120 meterov pa na niše. Znači, maltenje še už poklopela to ta granica za čistu vodu i za fekalijami. Idejni projekat predvidzal, napríklad, že zo zdek ima 4-5 pumpami za pretakanje. Gravitaciona metoda ili gravitaciona kanalizacija bi u Keresture še ukupovala na 4-5 pa i ponad 5 meteri. Za Kerestur i za našu Uski Uljički to jednostavno nije primerene. Znači, njet možljivosti po mojim na podnjeblju, na prostore ze visoki podzemni vodi, gdje mamy Uski Uljički, ukopovaće na 4-5 meteri. Ja mušim poveže stvarno čista gravitaciona metoda u Keresture bude strašno komplikovana za same vyvodzenje. Na pitanje či opština Kula planuje vidvojic penježi za budovanje vodovodu i kanalizaciju ruskim Keresture i či jest plan po kotrim bi i Kerestur bol vjedno s Kruščičom prikapčani na centralni prečistovač u Verbaše, odvičateljni u Kuli nam nje dali odvid. Od sme veci rasprobovali dohvariše kolo terminog za Vijavu.
Odvid nam je dali ani z javnoho podprijemstva Standard z Ozverbasu o tim, jaki kvalitet vodi u Kocure. Dostali sme ljem soobščenje, u kotrim še navodzi, že še voda u tim mesce kontroluje dva razmešačno, ali za toho soobščenja nje vidno jaki je i kvalitet, čima u sebe arsenu, natrijumu, a bodajaki drugi materiji kotri može vpljivovati na zdravje. Z kanalizaciju u Kocure inšaka pripovedka. Budovanje mreži započate pred 8 rokami, ali je išče všenje zakončene. Preto ljudze u njihših časov hvalala maju veljki problemi, okreme ked visoki podzemni vodi. Keď się pumpuje, to gorsze. Bo već kad ono się rozridzuje u pasma žemi i še vecej vodi prichodzi, pravi še jak studnja. To nie dobre vycahovať, ale kto muši, kto ešte trima 5 stavec muši popet vycahovať. Ja ne vycahujem nič, nego čekam da še sama pocahne. Problem vam, že tu u Valalje nemate kanalizaciju? A ja думам, že to problem. Може би to було і лепше да є каналізація. То би було барз добре. Ja думам, že цілий Валал би було лепше жил да є. Почали вони робити сошка, але не завершене to nič. Mi 27. roku, ja tedy vozil svoj mestnej zajednici i moj brat pokojni Slavomir, i varim to ta ista ekipa i mi še bar zrozumeli, znači mi na Schadskom sovitu nje rozpravljali, nje glasali, mi idem še poradzeli, to tak bilo. Tedy še robili kanalizaciji po Valaloh, profesor Miroljub Labus bol podpredsjedatelj Sojeznej vladi, on forsiral tak volane toto biološke rozgradzovanje tih otpadnih vodov s nadom, ktorý rošne na 3-4 hektari, kjer bi trebalo za toto jedno i mi to prilapeli i ja pošao do opštini, ali tedy nažalje u opštini bila Srpska radikalna stranka, ktorá bar nje ljubela kod Curcova, nažalje mi njih baš nje Bosna jak ljubeli i še tu boli češki rozvarki, ali možda nam povedati da mi u jednoj hviljki prešvečeli, že da nam daju u 3 rokoh po 33 milioni dinari, bo ja našol vyvodzača robotov, ktorý za tot penješ prilapil, že bi nam to zrobil. Kanalizacija u Kocure trebala mati sistem po Cisku. Taka jest teraz u Gložanu i jest ještě u Novom Miloševu u Banatu i jest da skelja Valalicu to porobeli. Kopanje takoho sistemu še robi na 80 cm. Robi što s traktorom, ktorý má jeden nož, ktorý porobi za 3 hodiny 200-300 meteri. Znači, nje človek obecal, že nam za 100 robotnih dní završi kanalizaciju. Znači, to všetko bolo porihtane. Slučalo se toto, že podpredsjedateljovi, terašnji podpredsjedatelj Skupštine Srbije Igor Bečić, on tedy bol podpredsjedatelj tu Verbaše, ktoška od radikalov napripodal, že nje dave mi da znova kod Curci i Rafo, da oni znova perši maju kanalizaciju. I on počal nazajski virac, počal, že nje mož, nje toto, nje to i na kraju nam je dal penježe. I vezmi razumiš, što napravio tako zvekši pricisov i rezultat toho pricisku bilo u stvari podnošenje vinovnej prijavi protiv nje. Nažalj, boli tu maltretirani člani Sovjetu mesnej zajednici, ktorým še i teraz prebačeno, že to mušeli šitsko prežic. Šitsko toto, co bilo tedy porobene, to ta vijava odrucena, nje postupene polje, nič bo u stvari, a nič nje bilo, nje boli mi vinovati. U opštini Verbas varja že porihtana cala dokumentacija za budovanje kanalizaciji, ali je treba pririhtati penježi za toto, taši žitelje Kocura nje nas davaju že u toho roku do stanju. Dok budze zakončena, opčekuje se že i to dvalal budze prikapčani na centralni prečistovač u Verbaše, kotri še buduje i za kotri Evropska unija dala 15 milioni evra. Što se tiče zapadnog kraka u koji spada Kucura i Savino selo, svakako da je opština Vrbas... Što se dotika zahodnog kraku, do kotroho spadaju Kocur i Savino selo, opština Verbas pririhtala šitsku projektnu dokumentaciju. Šitski dozvoli, kotri potrebni, že bi še mogla robiti kanalizacija i ostalo, že bi sme, jak lokalna samuprava, konkurovali i dostali sredstva za počatok robotoh. Dumam, že sme u tim roku njehodni toto zakončic pre spomnuti pričini, zakončenje južnog kraku, a dok toti roboti budu zakončeni, opština Verbas bude konkurovac, jak i poteras, na šitskih, republičnih i pokrajinskih konkursov za toti nameni. Znači, formalni roboti zakončeni, pozbierali sme toto, co na koncu konca odbera najveći času. Znaci i sami, že u Srbiji na zazbierovanje dozvoloh i rižnih projektoh traci še dost času. Toto sme zrobeli, jak lokalna samuprava máme šitsko porihtane, že bi roboti boli predluženi okrem sredstvoh. U Kocureljem u Daskelji Huljičkog zrobena kanalizacijna mreža, a toto co naša robota, keď še centralni prečistovač otvori, že bi še prikapčali 5 naseljeni mesta. Toto všelijak budze medzi prioritetami u najhozacim periodze, ali co še dotika toho roku, dumam, že sme pre šitsko spomnute njehodni zakončic kanalizaciju u Kocure. Ani žitelje Đurđova nemaju rišene pitanje kanalizaciji, ta i oni imaju problemi previsoki podzemni vodi i časte pražnjenje septičnih doljinoh.
Problema je uglavnom šitski, zato že Friško polje septički, kad je Žovni rok, pljiva voda po calim dvore i već smo šime vicahovac vodu za septičkih pražnjivskih, a to uglavnom nije dobra voda, hemijski, fekaliji, co ja znam, šmerzi, truje, svašta da. Takže trebalo bi kanalizaciju co skorim šaše rišice, teraz jak bi to bilo, kto bi to bol investitor, keľo bi to koštalo po domaćinstvu, jak to už, ja ne znam, ali uglavnom bilo bi dobre da kanalizacija postoji. Dobre, ja bi kopal septičku i to dobro kapacitetu. I думам себе, že može ešte rokami, ale to má menšu to musi pražniť, musi placiť človeka і хто to robi. Skoraj ще 6 roki započati roboti na kanalizacionoj mreži u opštini Žabelj, kotra bi oblapela za počatok Žabelj i mesto Đurđov. Znači, po projektu kotri planovani, kolektor z tih dvoh mestov, kotri budze prečistovac toti fekaliji, bi trebalo da še nahodzi u Đurđove. Máme tu jednu čas od ulički Branka Radičevića, gdje mesto kotri predvidzene za vybudov toho kolektora, to znam, že to boli privatni parceli i že to ekspropriacijom robota zakončena. Takže to, co się toho dotyka, znači projektu, to pošorene. Ali teraz u Žablju počali roboti na, znači, civi pokladzeni i šitsko, međutim do Đurđova to išće nije došlo. Voda z vodovodu u tim mesece hemino i bakteriologijno calkom ušore, ali ma žovtu farbu pre minerali, ta preto veljiva lalčanje piju vodu s predavaljnje. Đurđov nie odluha dostanje ekočop na kotrim hraždanje hodni naljac prečiscenu vodu, ta ju vecenje budu mušic kupovac. Išće hibja tu da še položa zo zvonka Slavini, prez kotri bi čurela voda, ali je to co bitno poveze, znači išće treba da še uplaci priključak za vodu, opština treba da uplaci, že bi izvođač robotoh, kotri robel na tim, išće prinjesol opremu, to jest to ti, znači, mašini kotri budu filtrovac vodu. Vzhľadom na podatky, ktoré my máme od normálno kompetentných ľudí i inštitúciách, voda u Đurđove zapice. Také máme podatky. Interesantno to, že voda má takú farbu, na žovtu farbu, ali to prihodzi do jednog procesa keď recimo mreža vymiva. Pritisak vody spadne, već kad z tih muroh u odrezenih časov mreži, ktorá nije celkom renovirana u Đurđove, imate toti sloj, prirodni sloj talog, ktorý već kad pada dolu i već voda kad zažruši, to talog ize do vodi i to proces stalno ize tak še ponavlja. I tokom uopšte koristenja vodi, to sloj postoji. Opštini u Vojvodini uglavnim njemaju dost penježi u vlastnih budžetov, že bi vi finansovali budovanje vodovodu abo kanalizaciji, ta važno, že bi sami mesni zajednici i ljudze z opštinoh pisali projekti i konkurovali pri rižnih institucijah za pomoc. Vlada Vojvodini toho mešaca rozpisala konkurs na kotrim vidvojeni 343 milioni dinari za sufinansovanje vybudovi vodovodoh i kanalizaciju u pokrajini. Problem je sasvim sigurno što opštine nemaju dovoljno sopstvenih sredstava, što su često ti vodovodi zastareli, što je često cena voda. Problem, že opštini nemaju dost vlastnih sredstva, že to ti vodovodi často zastareni, že cena vodi často nije ekonomska i vodovodi najčastejše ne možu sami sebe vytrimovac. Mace povedzme priklad Novog Sadu, kotri ima najdrahšu vodu u calej Vojvodini,
Але Новосадський водовод має средства за інвестиції і може велjo швидше, як другі локальні самoupravi robić na pitanju ušorenja kanalizacійної і водоводної мрежі. Ja bi toto pitanje spomnuli so s pitanjem zdrave i poživi. Povezal bih ho s pitanjem navodnjovanja, bo keď nerešime pitanje kanalizaciji, nerešime pitanje prečistovanja odrutnih vodoh, već budeme mať problem i so zdravu i bezpečnu poživu, i s rozvojom poljoprivredi i vyvozom naših produktov na drugi trgovišća. Preto to pitanje kotreše muši rišiť i nješme ho rišovať zljem pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Tako da je ovo pitanje koje mora se rešava i ne sme da ga rešava samo pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Prikladže i mali mesta možu mať zrišeni šitski komunalni problemi i napravenu infrastrukturu, to Stepanovičevo, kotre ma 2000 žiteljoh, ali je pripada Novomu Sadu. Ta ljudze z tej mesnej zajednici po veci rokovi mahanja konječno pokončeli, že bi im Zavod za budovanje horodu bi finansoval kanalizaciju. Nismo imali toliko puno rada kao što smo imali kad sam bio u prošlom savjetu, zato što... Nemali sme teľo veľo roboty, jak keď som bol u prešlim sovitu, pretože nam horod veľo pomohnul, co še dotika urbanizma, co še dotika vodovodu, co še dotika preceňovanja vplivu na životni stredok. Šitsko to robil Zavod za vybudov Novого Sadu. Ja vam nemôžem povesť točnu sumu, pretože to boli odobreni sredstva, odobreni kolo 420 za 430 milióny dinari, a keľo toto šitsko koštalo, ne znam, pretože bolo i nepredviđeni problemi pod čas robotoh. U toku radova. Rješenje problema podle vodi za pice u Vojvodini ponuka Miroslav Besermenji. On svoju tehnologiju prečistovanja už vyproboval na čislenih lokacijoh i vodovodoh, kotri maju problem s arsenom abo bakterijami u vodi. Sada se radi na mikroregionalnim sistemima i to je trenutno opcija o kojoj se mnogo diskutuje. Ja lično imam malko drugačije mišljenje. Teraz še robi na mikroregionalnih sistemoh i to hviljkovo opcija o kotrej še diskutuje. Ja osobnje mam kuzin šake dumanje. Dumam, že treba umožljiviti, že bi každe mesto malo holjem rezervnu opciju za svoje podmirjovanje z vodu. Zname, že to ti napredni tehnologiji pošli doz napredok, že vi teraz možete z relativno tunjima i ljehkima za otrimovanje sistemami praviti vodu, kotra može zadovoljiti osnovni potrebi, znači potrebu za vodu za pice, ali dumam, že može zadovoljiti širši potrebi, poneže mace teraz i aparati kotri robja na principoh silikatnih filteroh na 0,1 mikron, co menše jak bakterija. Silikatnih filtera na 0,1 mikron, to je nezamislivo manje od bakterije. Druga varijanta rješavanja problema to mikrosistemi, co bi nje bilo bar zdrahe, a jak rezultat bi dali čistu vodu bez škodljivih materijoh. Znači da se naprave mikroregionalni sistemi tamo gdje ima vode i gdje je tehnologija jeftina za pripremu. Treba napraviti mikroregionalni sistemi tam gdje jest vodi i gdje je tehnologija za jej pririhtovanje tunja, že bi še tota voda hasnovala i že bi še već podmirjovala z vodu tota centralna čast gdje jest vodi, ali je pod loho kvalitetu i že bi še već na tot sposob rišelo podmirjovanje z vodu i malih i velikih mestoh. Zostim rješujeme problemi i jednih i drugih žiteljoh. Njih to nje diskriminovani u tej pripovetki. Možeme privez vodu z drugog boku, ali nje zdaljeka. To ti mikrosistemi, to žvidla kotri od centralnej časci 20 po 30 km daljeko i to nje veljka suma. Mi rahovali, že prihodzime po sumu od 22 po maksimalno 35 dinari, međutim to ritko to se prilapic. I keď še zvekša terašnje číslo robotníkov, kotri tam robia, a bude potrebné i veci, vi nedojdzece po dejaku sumu kotru hraždanje njehodni placic. To še nje sluči. A sigurno budete mať kvalitetnu vodu i to sistema kotra ratuje Vojvodinu. Sigurno kvalitetnu vodu i tako dalje. To je jedan sistem koji spasava Vojvodinu. Či za rješavanje problema zagađene vodi za pice u Vojvodini naiste neophodni veljki sredstva, či bi bilo dozljem kuz vece politične i dzeki, že bi še toti počeškosti sistemski počali rišovat na urovnju pokrajini, njejasne. Pokljaše tirvace nje prenajdze, može bud najljepše rješenje ponuknul Novosadski vodovod. Srpske statkarstvo u velikej krizi. Država še rokami namaha zljepšati stan u tej oblasci, pomaha i dava subvencije, ali to nedostatočne poneže prerabljatski kapaciteti u rukoh mocnog kapitalu, ktoromu drobni produkovatelje najblahše povedzeno zavadzaju. U poljoprivrednim bloku, kotri šljidzi, budze slova o srpskim švinjarstve i o kamalamenju ovocoh.
Podľa situácie u srpskim švinjarstve ciklično nastava každý rok. Pre neušorenost stanu u srpskim agraru, ceny živim švinjom osciluju u intervalu od 50 pod 100%, co zaviši od rižnih faktorov, jak co to suša i viljivi, ali najvažnejši faktor u nas to uvoznický lobby i slaba država, ktorá u rukoch mocných biznismena. Najnovša príčina za prenízku cenu krmených švinjoh, o čim už mešacami mož čuc i prečitať u šitských medijoh, to uvoz tuňov ostatku zo žemoh Európskej únie. Oni majú zvišky, Rusi prestali od njih kupovac, ta preto svoje švinji i švinjecinu nadriljuju žemom, ktorým može. Jedna z tých žemov i naša, bo sme pred 7 rokami so s njima potpisali sporazumenje o pridružovanju, po ktorým od prešlého roku njet carine na najvekše číslo poljoprivrednih produkta. U novembru i u decembru, ali pogotovo u novembru, uvezli še veliki količestva i živih švinjoh, i mesa i tak dalje iz Evropske unije i takže to napravilo jednostavno veliki zalihi i teraz se to meso muši teško potrošiti. Po mojim to stan bude takih